国际上紧来看西班牙东北部的亚拉冈自治区，一间出市场的流浪车发生严重意外，讲那就是因为这流浪线冷起，害这流浪车向来故障，随停起来，将有30个人叫害落来，其中有9个重伤。另外，顶悬阁有大约是80个游客无在着落山，救援人员紧调直升机来救。 地面铺设翻墙的点啊，救援人员爬上缆车，想要将受困的游客救落来。西班牙东北部的阿斯顿亚拉冈自治区，当地18一间出市场，向发生缆车的事故。一条运送游客缆车线技术冷起，互缆线害来害去，真侪游客互害落以下，摔跌摔地，互面甲身躯严重摔伤。这场意外造成至少30个人受伤，其中有9个人伤势严重，8个人伤势中等。 Solamente 3 personas que en este momento están más graves y que por lo tanto han necesitado el traslado en helicóptero, una de ellas al hospital de Huesca, 2 a un hospital de Zaragoza y dentro de la gravedad de esas 3 personas que han necesitado el traslado, las 3 están conscientes. 因为阁有差不多80名游客受困伫空中的缆车，救援队除了出动直升机救援受困的人，阁将其他伤患转送去附近的病院。对紧急救援部门紧紧采取行动救援游客。亚拉冈自治区的主席阿兹海嘛大懊恼。 El número de ambulancias, el número de personas que estaban rescatando, los bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, aquí ya también, creo que es un ejemplo de que en pocas horas estamos viendo que no solamente todas las personas que necesitaban ser rescatadas, los esquiadores que han sido rescatados, los que estaban en la silla. 西班牙首相桑切斯知影消息了后，嘛伫社群媒体 X 发文表示震惊，除了向受伤的人甲家属表达慰问甲支持，嘛强调会提供政府的援助。若是缆车故障的原因，如果会交予西班牙国民警卫队调查了后厘清。公视新闻台是董炳耀。